Turi ku itariki 7 Mata mu mwaka wa 2025, bivuze ko u Rwanda n'isi yose muri rusange bari kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi muri Mata mu 1994. Turi mu rugendo rwo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi, akaba ari urugendo ruzamara iminsi 100, ari nayo yamaze Jenoside iba. Inzirakarengane zisaga miliyoni zarishwe. Inkuru zose zivuga ku minota ya nyuma ya Falcon 50 ni indege Juvenal Habyarimana yagendagamo. Abayirimo bose barapfuye. Zitangirira mu nama i Dar es Salaam ku gicuku cyo kuwa gatatu tariki ya 6 Mata mu 1994, zikongera gusimbukira i Kanombe ku mugoroba w'uwo munsi ubwo indege yarashwaga abarimo bose bagapfa. Amaperereza yarakozwe, inkiko zabyinjiyemo, ubushakashatsi bwarakozwe, ariko kumenyetso by'uburyo indege yahanuwemo byakomejwe kugirwa igihu. Icyakora hari amakuru tutabwirwa neza yuko byagenze hagati yo gusoza inama yirwaga kwishyirwa mu bikorwa by'amasezerano ya Arusha no guhanuka kw'indege ya Habyarimana. Hari abavuga ko Habyarimana yabanje kugirwa inama yo kurara ariko akabyanga. Abavuga ko babanje kwanga kwatsa indege, ariko Perezida Habyarimana akabashyiraho igitutu. Tariki ya 6 Mata mu 1994 saa 2:25, indege yari itwaye Perezida Juvenal Habyarimana na Ntaryamira Cyprien yarasuye i Kanombe mu mujyi wa Kigali ubwo bari bavuye mu nama Arusha muri Tanzania. Mu masaha yakurikiyeho nibwo umutwe w'abasirikare barindaga Juvenal Habyarimana, abasirikare, abajandarume, interahamwe batangiye gushyiraho za bariyeri mu mujyi wa Kigali. Mu kiganiro cy'uyu munsi kuri DAP TV Rwanda tugiye kugaruka ku mateka cyangwa se ku matariki ya Jenoside yakorewe Abatutsi muri Mata mu 1994. Dukomeze kwibuka twiyubaka. Tariki 7 Mata mu 1994, Minisitiri w'Intebe Uwiringiyimana Agatha, Perezida w'Urukiko rurinda Itegeko Nshinga Joseph Kavaruganda barishwe. Ni nabwo hatangiye kwicwa Abatutsi urugo ku rugo, hanishwa abasirikari 10 b'Ababiligi, abarwaza, abarwayi n'abaganga bashashka. Kuri iyi tariki kandi ni nabwo abasirikari bahoze ari aba FPR Inkotanyi bavuye muri CND batangira kurwana n'abicanyi. Naho ku itariki ya 8 Mata mu 1994, ubwicanyi bwatangiye gukwira mu gihugu hose. Bamwe mu bayobozi batangiye guhungira muri ambasade y'Ubufaransa mu Rwanda, biganjemo abaminisitiri. Abantu barenga 100 biciwe mu ishuri rya Mutagatifu Andrea riherereye i Nyamirambo. Colonel Theoneste Bagosora yateranyije inama yo kugena abayobozi bakuru b'igihugu bari bamaze gupfa. Naho ku itariki yakurikiyeho ya 9 Mata mu 1994, Theodore Sindikubwabo yabaye perezida w'igihugu w'agateganyo. Kambanda Jean agirwa minisitiri w'intebe ya guverinoma y'abatabazi. Operation Analysis y'Abafaransa yageze mu Rwanda izanye n'Ababiligi, yitwaga Operation Silverback. Umuryango wa Habyarimana wajyanywe Bangi muri Repubulika ya Centrafrica, bahavanwa bajyanwa mu Bufaransa. Naho ku itariki ya 12 Mata mu 1994, guverinoma yavuye i Kigali ihungira muri Murambi muri Gitarama. Naho ku itariki yakurikiyeho ya 13 Mata mu 1994, ingabo z'Ababiligi zafashe icyemezo cyo kuva mu Rwanda, zita impunzi z'Abatutsi zari zarahungiye muri Eto Kicukiro. Interahamwe n'abasirikare bahita batangira kubiraramo barabica. Abasigaye babazamuye Nyanza ya Kicukiro, ari naho bagiye kubicira bose, barabica barabamara. Naho ku itariki 14 Mata mu 1994, mu bitaro bya Kibeho muri Gikongoro naho habereye ubwicanyi bw'indengakamere. Ku itariki yakurikiyeho ya 15 Mata mu 1994, naho ku itariki ya 15 Mata mu 1994, muri paruwasi ya Mubuga habuze ari muri Kibuye i Kibungo naho habereye ubwicanyi bukabije.
Ku itariki yakurikiyeho ngiyo ya 16 Mata mu 1994, ubwicanyi kuri paruwasi ya Mugonero naho muri Kibuye naho bwafashe indi ntera. Ku itariki ya 18 Mata mu 1994, hishwe abari bahungiye muri stade Gatwaro y'Ikibuye. Naho ku itariki 20 na 22 Mata mu 1994, intera hamwe n'abasirikare biraye mu barwayi, abarwaza n'abavuzi bo mu bitaro bya kaminuza i Butare baricwa. Ku itariki yakurikiyeho ngiyo ya 21 Mata mu 1994, ingabo z'umuryango w'abibumbye mu Rwanda zaragabanyijwe ziva ku 5,500 zigera kuri 270. Naho ku itariki 27 Mata mu 1994, Papa Jean Paul wa II yatangaje bwa mbere ko ibyaberaga mu Rwanda ari jenoside. Ku itariki 28 Mata mu 1994, Amerika nayo yemeye ko ibyaberaga mu Rwanda byari jenoside, bisobanurwa n'umuvugizi wayo Christine Sheila. Ku itariki 30 Mata mu 1994, impunzi 250 zambutse umupaka zijya muri Tanzania bahunga intambara ya FPR Inkotanyi yarwanaga n'ingabo za FARC. Mu 1994, hari muri Gicurasi ku itariki 12, umuyobozi wa komisiyo y'uburenganzira bwa muntu muri Loni we yavuze ko mu Rwanda harimo kubera jenoside yakorewe Abatutsi. Ku itariki 13 na 14 Gicurasi mu 1994, nibwo abasirikare ba leta y'abatabazi bifatanyije n'abapolisi b'intera hamwe n'abaturage muri rusange ku musozi wa Muyira bicamo abaturage batari bake bari babanje kwirwanaho ariko biranga. Naho muri Gicurasi mu 1994, umuryango utabara imbabare watangaje ko hamaze gupfa abantu barenga 500,000. Ku itariki 22 Gicurasi mu 1994, ingabo zari za FPR Inkotanyi zafashe ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Kanombe. Ku itariki yakurikiyeho ngiyo ya 27 Gicurasi mu 1994, habayeho guhererekanywa impunzi hagati ya FPR Inkotanyi na FARE biyobowe n'umuryango w'abibumbye. Buri wese agahitamo aho agomba kujya, yaba mu gice kiyobowe na FPR Inkotanyi cyangwa se na guverinoma y'abatabazi. Ku itariki 2 Kamena mu 1994, muri Gitarama na Kabgayi byagiye mu maboko ya FPR Inkotanyi. Naho 16 Kamena mu 1994, FPR yabahuje impunzi zari zahungiye muri Kiliziya Gatulika y'Umuryango Mutagatifu i Kigali muri Sainte Famille. Ku itariki 22 Kamena mu 1994, akanama gashinzwe umutekano ku isi kemereye ingabo z'Ubufaransa kuza mu Rwanda muri Operation Turquoise. Naho ku itariki 28 Kamena mu 1994, umuryango w'abibumbye yasohoye raporo ivuga kuri jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda. Naho ku itariki 15 Nyakanga mu 1994, umuryango w'abibumbye wanze kwemera leta y'abatabazi. Ku itariki 19 Nyakanga mu 1994, hagiyeho leta y'ubumwe bw'Abanyarwanda, Pasiteri Bizimungu aba perezida, General Major Perezida Paul Kagame aba Vice Perezida, Faustin Twagiramungu aba Minisitiri w'Intebe. Aya namwe mu matariki twabashe kubategurira y'ibyagiye biba kuri uwo munsi. Reka mbashimire. Iyi chaîne yitwa DAP TV Rwanda, dukomeze kwibuka twiyubaka.